nimba uri umugabo ugira ingeso wikundira abana bafite za nyashi ugakunda abakobwa wa mugabo zuguma kugera mu kanisa wazure utwana ukaza wigisha nimba uri na pasiteri ukaza wigisha ugagamiza kubera ubusambanyi niba uri umugabo ugira wahwereye n'ubushumba kuzure umugore w'abandi ugahwera ukabura amahoro ukumva wotanga ibyo ufite byose nka wa mugabo twari duturanye wa mugabo hari abagabo twari duturanye kabangaye nazaga mbona kurumva n'abana barabazi abo bagabo ni gitangaza akamagenda akabwira umwana ngo mama we waje ngo no guhifaranga ngo mama ngo urabizi ngo kose ngo no kwama ngwese ngo arako ngo ukambezaho gusa ibi bintu ngiye kubabwira nimba uri umugabo ugira iyo ngeso abagabo benshi ubu nyine ubwo byenda nk'abapasiteri benshi mu makanisa ubu nyine bari ku biheko ko baragendera ku biheko abapasiteri benshi majorite bafite ibiheko nimba uzi ko ufite pasiteri wawe mu kanisa uzamva bamukeka ngo akunda abana b'abakobwa ukumva agira ku kageso gusa ko gushurashura no kureba abakobwa umenye ko afite ibiheko ibyo byo ntimuje kubariza kure uko jewe ndakubwiye ndi umwega kandi ibyo nza mvuga byose none abihagararaho ko murumva nimba uzi ngo umupasiteri agira iyo ngeso ari mu kanisa afite intama muza mwumva ko aza kunda abakobwa cyane kugira ibyo bintu bikunda afite ibiheko hano ku Bipfu International Ministries ko ndagenda nashaka ibindi bipfu biza tukakora umurimo w'Imana kandi tukawukora neza urumva nuvuga ngo igipfu ni umuntu wisobanukiwe ugasobanukirwa yuko hari ibindi bipfu biri hano hanze nuvuga ngo baciye umugani baravuga ngo umunyabwenge ngo cyangwa wize niwe gipfu ngo wize ngo niwe muntu ngo uzikora n'amafuti n'amakosa none gibipfu ikaze mukore subscribe muze tuje ku Bipfu International Ministries tubashe gukorera Imana mu buryo bw'ubipfu kurumva kuko baza bavuga ngo umukristo wanyawe ndaza yita umukristo ndaza yita umuntu ukiranutse cyane umukiranutsi numenya ko ari umunyabyaha imbere y'Imana none bipfu babandi baza biyita ngo nibitangaza ngo je ngo ndi umwana w'Imana ngo kurusha abandi bantu bose ngo abantu bose akama bita ibipfu kurumva n'indaya zazi ziri mu kwirwa zitembera nazo hari zizoja mu ijuru rero nta muntu n'umwe yandikiwe ahubwo ryandikiwe umuntu w'Imana yatoranyije gusa hari ibipfu rero Imana itatoranyije wowe ntiyigeze gutoranya dore kwazi igipfu gusa wese umuntu w'umugabo azaje gusambana n'abakazana muri mu kubasambanya abagore babandi